Fakultet dramskih umetnosti i Srpske slike predstavljaju film. Konačno sam ušao u trag sremskim kacigama. Beli, jesi ti svestan koliko nama malo fali da uspemo? Istinitu priču iz pera ludog konja. Od reditelja sa 0 dugih filmova, 1 kratkim filmom i 2 prezimena. Ta 2 pištolja. Oružje kojim su počinile na stotine pljački i prepada. Zato mi trebaju 2 pištolja. Film u kojem... Plaćeni ubica ubija drugog plaćenog ubicu. Film u kojem... Plaćeni ubica ubija drugog plaćenog ubicu. Film u kojem se 2 ljudi vole, a 3 im smeta. Brate, Nema brate, ovo je big life chance. Ja ako ovde uspem, ja sam otišao iz jebene Indije. pravo si. Onaj lik što je igrao u košarkaškom Montevideu, pevač Butch Cassidy-a i Marko Kraljević lično. 1 kacige, 2 pištolja u filmu Pištolji i kacige.